tukala Sudan gam hata ahung buibe kina ahung kho che na hi in het te diwahin Sudan gam hi thingnoi mi hat nagam ahi ti jong chu I hewen hi ja he agam sung mong jong khang to theilawa ki le dang cha tho a hin khumang jong dim se na la ya hi agam thu le agam sunga thil su mong hi seiding hi le video khana abon cha mo cover jing ding chu hung ha sa ding hi hi je chun tuni ahin tu tha a agam sung na sata a hung tha boina to kisaya hichi boina hi koi je akona hung su ham koi hon ahin panoham ailo la koi ki ka ham ti ho chu them khat in ve thla di hi Sudan boina hi tu chunga hi ki pan be bai poin sora kuna ana boi pana agam sung hi galatul thiplo hi la ana jing khat che hi ahile tu nai cha thilhung su tha kit hola chun Sudan Rapid Support Force RSF ki ti ho chun Al Fasir Muna Army Headquarter alun wa ala piu ahi dan chu ahin sai do hi Darfur adinga Al Fasir hopi hi Sudan Army hon atau pha wa amho thunei na nuya akoi hola a anukha pen hi keu hilawa chibo hi ai tain ahin la hi chi RSF ho hin hichi hopi hi thlasom le thlasagi lampi ahin kolwa ne le cha ding humanitarian aid chole panpina hunglu ding tapo ho hi ahin kha pi wa hi Sudan hi East Africa gam sunga umahin phat khat laya chun agam hi nom sata le lungmung sela an cheng wa hin ahin la tunwang koiman jong anagial pha lo hil ha sat na zo si to acheng khom taw ne hi media za chum ho akon le United Nations jeng in jong ahin phochinun agam sunga hin genocide ti chu mona nei lowa milham aloma ki thana ho aumin hichi hi agam ki khial na ding deina a ki phin na revolutionary movement akona hong ki pando ahi tin agise ne hi Sudan gam hinwai pu anai pena ga he thei chu Omar al-Bashir kitipa ahin amahin kum somwa lampi hi Sudan gam vai ahin pu ahi tai ahile 2019 kumchun agam mi pi hin Omar al-Bashir vai hom na chu ahin sunimun ki khial na din ki phinna ahin nei pantaw ne hi ahin lawang sit ta in hi chi revolution ahi lo le Omar al-Bashir thuneina asu niam zo nungwa transitional government period sunga chun agam democracy gama simdo anading ato ogunu chu ahung lo sam khakit ta na hi hiti chun agam sunga military force lin chi ni ana te ni chu thlangphong ta in ahat joding ki chu in ahung ke te hon ta na hi Sudanese Armed Force SAF ki ti ho chu agam official state force a hiwin alangkhana Rapid Support Force RSF ki ti ho loi ama ho hi gamwa mi militia ahiwin thanei ta le thunei ta hiwa hi hiti chun hichi military force lin chi te ni hi alin jadi ki chu in ahung ki do to banin achi chi in 2023 kum April 15 la vela ko na chun aka o ki do na hi ahung kho sima ma jeng ta na hi hiji chun Sudan gam mi 48 million la 30% hovel mihim million somlali lampi hi hunama anuk ada o kibanga a in le alo ho ada la o angai ta na hi hilaya hin ki ha se hi jong le agam mi pi ha sat gen thei tho ding dan chu gel do jing thei hin aji chu agam boina chu wanoi gam dang hon jong kuiman jong chuti ta a an het pi wa agel ho jong hi kil lawa hi aji cham ho gama galum hi civil war bo an hin alai hi ahile agam boina chu phatlam amano him tapun tu lamasa October ki chai ko na chun anasa jo chen ahung kho sikit tan ahile hichi hin wanoi gamjo si lung ahin lain mi zo si lungdong in anatha jing ta na hi aji chu masanga chu civil war mai ahi ja chu koiman jong anagial tho pi lo jong himai the hin news le social media dung ho ajong inamu te di wahin tu masang chakhe zanhila avel dunga RSF sepai hon Al Fasir mun government sepai ho akona anala apiwa analu chu news chum in jong ahung ki the thangin hechi khopi hi hlasom le hlasagi zen ahin kol zo nungwa atha som le git na ahin la piwa hin hechi sunga chun khopi sunga milham jong asang aza dim in an o denon koima po theilo le lu theilo in ana thaw ne hi hechi RSF hon Al Fasir alu ta awangun Human Rights Watch ho report in asain achun hichi RSF ho hin angai na lo hila mi athawa dan asu ke ho mihim lungsit na behila abol na ho Al Fasir khopi sung da tha a anacham do go milham ho chunga akhan sit na ho tampi akimoi ne hi
BBC akona report ki mudanin Al-Fasir Hopi hi mitham mi sangsom gumin anada lamanun anazam do manui egitin ama hozong hi bailam cha anazam do hilo ha asan naza chum tu puma thilehin ka anazam do ngen ahi egitin hi azam do na upha sunga chu amilham chanpi ho tampi amit mu chang ta wa ki that ki rep ahilo le an kingol sa ti ho tampi anatu pa wa anamu pa sa wa in hije chun chapang zo si jong anni ki su lo je in malnutrition ahigam tawe ativin hi rapid support force ho chu Al-Fasir Hopi sung alu ti wa chun mi him ki bol na dia kilom lo hil su gen theina le ki thana ahin pan do ngalun hichi athil bolo amial se dan chu Africa gam khangthe sima dinga achi sa kum somni somthum sunga ki thana mial se pen hitan ti tin jong agi se ne hi Geneva muna United Nations report akon ki mudanin hichi RSF force hohin systematic summary execution kiti ahin JPUN in son tinin achiun Sudanese government army SAF ho tosat tapau chu aban tha jing dano hi min amu ho akona thu ki hedanin mi ho chun a in sungwa kona hunama ki kaida owa abang chu amuna apet pena ki kapli denjing abang kholai lampi dunga ki kapli a abang chu midang ho hetlo namun ho a ki puido a ki puimang ti ho adim se jing in hi hichi chan azong chun pha asaun anganai powen satellite a kona lim kilado independent monitoring agencies the guardian kititen ahin sudo na ho akon kimudanin Al-Fasir Hopi sung lamlin dunga chun mihim thilong amunin dim senin akizam thang jengin hi report chuma ki mudanin nikhat sung se jengin jong milham sang le janga kona sang ni chanlam akithanin hospital in khat sunga jong chun mi zalile som gut walam pi hi lungse na be hilin anaban ka li jengon hi district abang adia abu sokle al daraja awal kiti gamkaila adi di achun agam sung cheng milham ho thilong chu lamlin dungin akizam chop jengin agam sung din mun ki chat iza aumbe se zein mi hon ami thiu jong akibui thei tapowin athilong jong a up thei tapowin hi Sudan mi pi ho adingin hichi Al-Fasir Hopi sunga RSF ho khanse na chu agam government sapai dona ahi tapuin Manipur gam thilso banga ethnic cleansing danin aum do tan zat lenam khat kisumango hile akilom tan hi sapang ho kisan jong akidim puin aban tha jengun numai ho jong chu kichep nan anayun pasal tha laile piling sa ho chu aji acha masanga kun akai mangun agei nalam ki helawin athi ahin jong aki heji tapun hi hechi eng bol le ki thana muna hungsu chakha mi hon asaidanun RSF ho chun mi akai do ji ho chu tolin adil su saun am ho chu mi zu do mi thlem thla ka hi ve tin ada acham loin asei sa jewin chu zo ting le mei thalin aluchang aka pi jiwe atiwin hi Al-Fasir Hopi sung hi ni kho zangale somli sung zen pi hi RSF hon anakhawa ana ko lo hi tain hi je chu 2024 kumbulama ki pana 2025 kum ki chai kun lam chan chu a Hopi sunga ne le cha ding don ding tui thing le lo le ai hung ding ho ki sanjong hi chi RSF ho hin ana block pi wa hi United Nations Population Fund kiti UNFPA ho akona report ki mudanin hichi a Hopi a kolwa imazo se a kha cha khumnaw ji ahin asunga cheng mihim lakget walam hi Hopi sungin mihim hi na angai cha imcha changlo le neilowin a thlaw na hi RSF ho hinjong gamla ta da akona bom kap na hole drone ho amanowa a Hopi sunga ki hin so na theidinga poimo in le lo ho asu silwa kol phemeiwa kila ana bulpi ho jong asu silwa hospital le school ho asu silwa don ding tui thing jing jong kimulel dinga hi abol jingo hi a Hopi sunga kun mi koi hile hichi Hopi dal ha ni le cha ding holding hama pot om kha jong le am ho chu checkpoint ho a khamwa abang le atha do pai jing hi hitia cha agam milham ho chunga hi khotuna him ana nei lo a hin Al Jazeera akon report ki mudanin am ho pathin ho na in mo sunga galzam ho ki chol do na ding le pansat na dia ki sim jong chu dim lo hilin ana su se jing ve akiti na hi gampam a hi lo le Hopi dang ho to ake ho mat na ho cha bon chan ake kha cha jing tan internet le mobile signal jong ake kha cha hilin hi ji chun amuna kun apha cha thil su report hin bolding jong ha sana i chan ham alut piu na hi
Al-Fasir Hopi hi tunwang athisa tabang hi tain masanga in nom ta ta le in sung nom ta ta ho chu tun abon chan asegam tan thi gimnam chu a Hopi huila hon ake thongin a hingdo sun sun mi ho le chapang ho jong ni le cha le don ding tui thing nei lowin ha sata in a hingun hi a hi le RSF ki ti holoi hi Queen Akitopia hi banga hi thanei hiu hamti ga veo hite RSF ki ti ho hi angai na monga agama sepai a hi powin agam sunga gamwa phawep nyau cha kona hung ki pando bo hi a hin la tunwang athil bol thei tha hat naw hi anasamong mong jing tain koi mathing noin hitabang hi amo nei zo lo dani na ke sei na hi militia khat ti chu e ho het dingin thing noi tin ga sei jengotin thing noi mi organization khat hi nan ama ho hin howet jir ti meithal alin zat khat le rocket launcher za chum chum jong aneun anti aircraft system jong aneun gal kap na drone jong chule tulai khan to na to ki to a ki sim gal kap na gari na sata ta jong aneun kalman cha thani ta ta za chum chum tampi aneun hi United Nations Panel of Expert on Sudan ki ti te report akon ki mudung zuin 2023 kuma ko na cho RSFO hin tulai khang chi na thip na to ki to a ki sim galman cha na sata ta a hin nei panan hi ji chun mi hon a ha gyal thupi ule a het nom pe no cha hi le hi chi thel thupi ta ta ho pi hi hoya akila o hin tem ti hi hi chi je hin chilai ta hin UAE lam ho chungin na sata agin mo na le ngo na ahung chu pan tain Reuters te akun flight data le satellite akun lim kila do hon ako mu khanu cha hi le alhom pena cargo flight somgi lagu jen hi UAE akuna Sudana chat muna amzaras a analeng lunin hechijong chu 2023 a agamsung boi hongki pat akun hinalai hi hiji chu hichi cargo hui kong ho hin Sudan RSF ho adinga hi galman cha le thalchang imam ho a hin pu hi te dinga ta san hi The Guardian le The New Arab ki ti te ho akuna report ki mudanin UAE le chat ki ka covert air bridge ki ti khat RSF ho adinga galman cha lama ki he thim tu na khat hiding in jong aseun ahin la hichi thu ahin UAE in hichi thu su le thil ki sei thu a RSF ho galman cha asablai wa hi ki ti hi apum ti lo a hi tin anado dal kinu na hi hichi thu hi Sudanin khat veya jong chu International Court of Justice muna anapo lu sa hitan ahin la ICJ in jong hichi case hi anapom pi pun hi je chun tu ni chana hin jong UAE din mun hi hoi pha in aum nai pui na hi alangkhanin RSF ho thilbol le thu na dingin Sudan se pai hon counter attack anabolun Sudanese fighter jet hon rapid support force ho pansat nala ho adia not le West Kordofan lam ho chu bom anatha humun hi military report akon asaidanin hechi fighter ho akona bom kilha khumna achun RSF ho galkap nagari alhom penin somni be asin tetin asayun hechi ke bulu na chungchang hinwang RSF ho lama konin don bunna imathu akisei nai pun hi sepai ho ki ka akina anaw akido naw chu thu chum hitale hilaya thilkhat di ta he do thei cho hile Sudan gam mi pi chunga RSF ho chalo nale athil bolo hi genocide mong a hi ti akilang ina hi United Nations zauna in organization zat chum ho akonin ama ho chunga hi gi na eti ding ham thupi anom saw sawen ahin la tuni chan jong kamdang danga konin koi machan wang a khut ahin thlang lut nai poi ne hi gam khang tole thanei ta ta United States le European Union chele African gam ho mama in jong ichi thua chamna awma agam boina su thlap ahina theding in timna ananeyun ahin la mi cho khat gimgen thei ki thu sa be abang bemin a kho che ne hi hiji chun agam sunga milham million sa sim ho hi tun refugee came in anni eding nei lo tui thing don ding nei lo le ai angai cha ima nei lowin gen thei ta in hin kho amang jingun ni asang aza sim akithanin million sa sim akichun don sim sen lo tam ta jong age na lam ki hello adim se na lai ne hi ahin la hi chan ge apha ta wangin wanui gamdang dang hon aha gel thopi be se nai povin amho gam chi adinga buina lai danun akilangi na hi Sudan gam hi all ta in akhi su tain agam sung hi civil war in ahin su mangzo ke thei din munin aum ta na hi to hin abanin mining chung chang thwa ne khat update in bolang ting aban la tu hong long ding nai cha sum ga mobile lam theina dina free a kan sei de
ama sa chun delta thu hojong na sei tawin mining delta chu toi mining achi jing lai hin athu gi sei do lowanga anunga he pon thoda mine ki bol jeng hin tunia hi so value ki dependin sei diu he so value he ama sa penin to he so value hi crypto he aman izanam ga ve te na so value price he to he market na izanam market na $0.78 so value na ama sa chu chi anaki bol na so thim tain season 1 airdrop cha na tain market na kili sai tain to hi season 2 airdrop de hi ti hi amon an piu in season 2 airdrop hi quarter 1 de ki ti tu hin 0.7879 na chu tun te ka khat banga so value season 1 airdrop manam on tu hin sang khat tabang ane ya ile so value sang khat tabang ane ho chon izana modem tile into 0.79 chicho $790 na chicho 85 ki hisab nang le 67,000 mode tin he cha aman nang hoyin $1 thin lo wanga cho 0.79 ki ti cho free mode nga hoi ma mai tai twin so value chu registration boarding dan ho ko to ka hin be sa ding hin ept bola aban le tas ho iti bol dham na cha cho quarter 1 season 2 airdrop masanga chu izat ki bol do thei dham kan be sa de ama sa penin play store chu na play store chin lang play store hi and so value app download lang china mo so value crypto tracker ke ji chala kya kan install sa ja ho open amin chala vera install de in install chai thing le open le chun hiti de na che interface in description ale comment link kan koi de in cha ho jilinga ko na click wang thei link ko na bolding dan chu sai hama sign ichi link na ichi link hitun click ngote link ko na lu na le hiti hin tun sign up na bol de chalai na email aga sign up te je cho email ki nei so ke na phone number ang sign up pe in aba phone number sang email ga bolote banin anoya password ko kisim lang password na sim chai ting le anoya verify na bole I'm not robot kiti ana human verification ni ga nga ote verifying kiti in success an tun abana anoya next in click diwa to hin email a code na email a cho code ki thot hin chi pe na cho chi code chalai na ji lut diu he code chana ji lu wala he tai da renga hong di tan na to hin chi chana sign up zo ting le tun chilanga apps download chan ga alun apps lang join ga bol te sa ya sang tan na to hin log in diu ta ya azo email le password na cha verify ga nga utin ban la muki verify utin le verify your humanity na lai verify bolding success to log in out there lai code khat log in phala code hum ki den na chai code che ji lut ki dio he 0915 ki log in tain tu hin chilanga ji langka exp ki tina click leo chan
chla he option home de ha bolding da ji he tan na sign up na bolwa login na bolwa ho 1,91,000 bonus na mu de sign up bonus na he live election join affiliate season S2 na win up to 30 million so na S2 airdrop 2026 quarter 1 kitin quarter 1 jo like January or February la ong inten echela ni changana bol de chu ipiam tile ni changana bol do kan bet sa de chela daily check in na bol de na daily check in ho chela today ho 1000 so value na bana day 2 ho 2000 day trade 1000 tai ni changa he continuous log in na bola la ti hona mu dina idem khana day 1 na log in na day 2 na log in ha ya la day 1 ki tha pat kin like lo me che chila kho next check in na minute na ki pin next check in 35 minute 10 second chala abana chi chu daily check in na hin chila bonus ta sa hi chila hi na email lo na Twitter na link wa na join na follow ang le bonus 5,000 na mo din cho ko iti bol dam kan be sa ki de iti bol na ding chun chung langa ho vela chun che chung langa ho 3 lai ko na 3 lai ho vela chun lai click leo chun lai account maintain account setting ko lu nan lang chila he na vela chun che account information ki tin chila ho connect na bol de he chila he wallet jong connect na bol de aban le Twitter, Telegram, Google phone number tiang connect na bol the na chilaya connect dinga alo thelo ho chaile na sign up na email jo connect ai ta na chicho abana task bol na dinga apoi mo ding jo Twitter na connect di aban le wallet ni ai le chen airdrop ng ting le echi wallet na connect pen a jo reward hong ki thod na airdrop ki mo di hin chila he task bol da no jo chi bonus na bol thewa lang wang cho phache hin Twitter kona chong na mu the hin ain la ichi ti lo daily task pa ang hit bol yang the na chi Instagram like cho in then che kan de sa de Instagram like na bol de ti ne like na bola 2000 exp na mu ki the na open on Instagram Instagram yang kana nei kin ho lo ta ne chalai kho he na big don lang cho he i khanang bol the chalai tun bang che tik to koi man nei lo to India na nai wanga to lai ga click lang cho ki open ta cha ki open ta big on lang ne cho lao time ki pin cho aki chai phala verify na bol de echi Twitter ho he lawang cho i thei lo de he na connect na bol wala na chi what's daily news ho so value de YouTube channel ni changa ga views ya cha ko na point ge mo jeng hin then view lang chel choi connect ngai pun na As for most people start their crypto journey, the first app they download so ki view ai tan na so value te 5,93,000 ane hin subscriber echo ho thopi pun vet te ti nei lo kha na ga view na bek do the na bek don lang chi x ngen bovin ten chala he khano chi thi tam kan me sa de Instagram like bol de ngong cho tiu na verify am ting la khon na point kal jing he nei khel ngai pon che TikTok yong ba verify leo chan na di ho ni si la point na ki le la he bonus ta sa cho x a he na connect the wala chan na retweet ho ai lo le like ho bolding aban le share ho bolding cha cho claim the in bonus abana starter pe nga hong he sila na chi
chilai vela jan learn more about mac7.ssi na cho ko ichung ga visit mai lang cho na visit mai tan ti ho hong ki open zo ting la khon le bek do kin lang na cho ho time ki pin 1 minute ichung he podcast sang he ga ngai pi di ti da ni ya mo Welcome to So Value Crypto Daily. You're a 3 minute 41 chi na ngai nom la ngai lang ngai nom lo le off nam bek do lang na chong khoi tia khona bol dio ga vet lung ke di ti nai lo ta so ko ji cho vet lung ke the view lung ke di ko amon ai ti cho bol le ti ai wa nga cho phat lut sai sa nga cho ti starter pe ki ti nai ti sa nga cha na ita bola cho ko ani ki chai tan cho verify wa click mate na cho ho ki mu ji nge thu pi lo chong cho na ita ho tai na bol su ke di he cho ho na verify ga click lang visit bolon lang view lang aban le back do on lang ita cha bon ni bona he na cho se visit bolon lang abona he i khat phale claim na bol jeng the cha install desktop apps ki the atamin na 1,50,000 so ki muin jong khona bol the le choi abona na bol the ni chin i tai na bol wa ni chenga na ji point hoi na ki collect dio daily ta song hin ni chenga na bol dio na wan le chila ya daily check in ki tan ni chenga na bol dio je kho chila ve le chen win up to 3 million so na ja kho airdrop man pi dio he chila point je ve le chen season 2 exp ki ti na je e chila kho to kho 2,25,000 ka nei ta cho ele next level ka thun na dinga kho 2,75,000 ka nei ngai na e chila ko vela chen v0 ki ti kho cho level ki sei nai e chi level kho v1 ai lo le v2 ti ho be kai go le chen na a point na nei za na ko na ho level ki si mai in abana thupi pen a point mo pen ki kha chi pem te le chila ya wallet connect hi wallet connect chu iti bol ham ti chu kain be sa de to hin wallet khat ga download te chila ya hin bitjet ga mangyang tina bitjet wallet hi che bitjet wallet crypto bitcoin ki che install lang cha hi wallet hi chi crypto wallet ti chu bank tabang hin na choi biang tabang ti di dan hinten na cryptocurrency na asset na ki coin na de ti na che wallet ni na exchange a hela chu ki jan de in exchange ho fee yang ngai ji poni che wang wallet ho hele chan fee ne ho khan sei ji win ai wanga cha isum modi ta cheni ga atia la chan kho di pon na tu masanga season 1 airdrop mana mu hang chon fee ne kha na pi le klon kyang cho kana bolen a hi wangan ka phone a ki su lo si ji chen na to ki bui to hele ka wallet nong kana ki submit man point ji ja cho season 1 airdrop cho kana pang point hi jong la to a he season 2 airdrop hi January ai lo le February la awale hung long din ji ja cha ai pan te ga ti hin ji ja cho na hon jong echika acho daily ta sona bolova nana ki sign up wana link a kon chon ki sign up mon lang daily ta so phate na bol wala chan v1 ai lo le v2 be na bol na pha wala chun airdrop hong ting la chun hlom pe na mi khanin gin cha dana cho $50 cha be mu jong le phai na $50 cho e ho suma sang li sanga ti hoi na hi cho cha si mu le phai free a hin na i ma cha sum yong ki siang pon tun budget wallet ke ga open te na cha wallet ga create na te chila airdrop ki mu na ding reward airdrop reward hong ki pi na ding hin chila hi wallet ni set up ngai he create wallet hin na click dio na no open ting la import wallet luisana ne le import na bol the na
chila hi set up passcode ni chila hi na de passcode na de khat group na set de ti nai like date of birth tiaw na koi the na am dan cha January date 1 na pin ham a hi ala chan 01 akum ta chan akum cha te ka kha banga 95 aping hi ba la chan 95 na hello le 2005 ana pin banga la chan 05 ti ho bang 010105 ti ho ta banga na koi the lo le 6 digit nang man na mel chi thei ding khat na na ki koi the we che pa poi mo hin na lu tiang le chi chong ngai te te ji chila biometric authentication ni inop le enable bol thei hello le skip yong na bol thei we i dei he chila cha kya enable ka ga ki bol hin to in creating wallet ki create tain wallet create successful na to hin so app sa na chi ding to hi wallet chi connect diu tai setting alone lang connect wallet connect ha chala lai verification code khat ngai ke din send code chilai na email a code khat ong ke send ke din hi chana ji lu ke diwe chilai code 78356 to hin chilai na bitz connect bitz wallet click leo chan direct nga hung do de wallet connecting ke tin na je ho achama connect achama ama lama connect hung chi ding chi chan in approve na ga bol de ti ka phone hi a hoi hi na chi ja cho hing de duin im chang gang thei lo hi chilai account wallet connect pai kya he phone he ki su lo jin tu han che thai pon hi jong la a bolding dan chu connect wallet hi na click wa na connect wallet hi na click wa ja ka bol ta bang panga cho na bol wa la chun pi ham bai bit chu man theyang le bangon lang bit jet cha itiam wallet dang na man theyang mangon lang na hoi cheang la kho pon a bai lam pen a chu bai bit chu convert sign ti chun na connect on lang to hin abana hin poimo kan sai de to poimo pen cha to hi so value chun chai join affiliate S2 win up to 30 million so S2 na airdrop 2026 quarter 1 am de hin he chila hi quarter 1 am na dinga ni chi airdrop mo na thei dinga poimo chi pham de le chilai join now kitina he yang chilai mi affiliate ti to mi refer na bola cha kona cho point tam ta na ki an the win na chi bonus task kiti ho akuna hi na bol the ban le daily task akuna hi exp point tampi na ki hold go diu na ban le starter pack kiti ho cho he bona na bol so ke te de cho he so kona point hum tam din subscribe to YouTube channel ki thio na official cho na bol so ke du hin abana a point tammu na ding chichila ho level ho v to ai ke v0 ai na v0 ho v1 be v2 be thingo de na thingo le out na chila ho next level needed ki di ho 275 exp na 275 exp no mo phala khon v0 ho v1 a hong din na je phala khon v2 lin na dinga chu izan hong ngai ki dam i cho exp ho tam thei chana point na ki collect di airdrop mo ka cha chila he na affiliate no chu itina share de ham te le chilanga anoi langa vele chun copy referral link ki ti ong amin na he chang ko thil cho mai tain
chilaya join affiliate kitine season 2 affiliate chilai join now ko click leo chan ti chila ko na he na link ho chu mi na thodawa amhon cha ko na join dio na chi veleo chan level up to activate affiliate na level ho level to v2 be na phaung ai de v2 be phaung lang ban le affiliate link chu hung de chi chu v2 jo ya pha dam te le ama sappe na jo chilaya point ka se na 275 jo starter ho ai bolun lang 275 hon nei be wa am dan cha la v ho level ho v2 ho na pha pa la lai affiliate link hi na ho ayong unlock link cha cha link jane ki share thai de na v2 chuna pha ting v2 chuna pha wa le wang chon airdrop hong ting de chon 40-50 hlom pe na $40-50 be chmu te ti ne he chu minimum a se na atam bol upon tho pa chan 100-200 okay lo le $500-1000 chan no mu the hin ya chu chi anai pe na free a sum ga mo na thei ding e ja chu kan se hin a gaming site ho ai lo le sum ki sunga invest ki bola sum ki hol te howang sei nom point koi mang ka bol sa nom point itia hong thi ki hello itia be ki hello ja cho bol ding a jong pha ka sa point chi ja cho chi free ho he le chun ima hong ki sulut lo in sum cheng kha dong ki sulut point chi ja cho bol thei ma hin na che ane ki bol lang description le link comment a link ka coin hi ja cha ko na hon na ki bol lang a bol ding dan chu a phone cha ki su be pon ji ja chu khoi ta nang kan share thei po ni jong le a ko bol dan ve ven lang zu yun lang na simun lang he ti bol de ki ti chu ki pichu ke hen bol da ha po ni jong le item kana ne he thim lo ma le number jong ka koi in cha khon nin tek sim lang chara chu ka on thei dan dana ka hin hil dio in hello ma le cha khon in dong lang to delta wang he cho hi le kum khat kum ni be cho mining hong ki bol na lai de hin hi ja cho he chi tu anai cha sum free aga amona thei ding na so value cho abula kan sei ma banga chu hi chi hi market lu sai ta ja cho season 2 airdrop nong cho te ti ne cha amon an pi oi ja na season 1 airdrop cha nom tan chang cho ai mi la jong $1000 chang mu jong anom vin 500 800 100 200 na mu dim se na bol jo si cha kya choi le ka phone ki su lo ta chan ka phone a sheet ta chan ai ka wallet nang ka ki submit ta point ida cha kana mu lo hin ai pi choi le to season 2 airdrop mon thai ding na ki sign up mon lang ana ki bol so kyan lang free hin sum chi ki jam ki seng point ni share phone ki tham tho hin cha $100-200 chai mua jong le ei ho suma cho amo suma 100-200 ki tiwa che ho suma sang som ni ti lang he ya che mu na thei chance au me na ti ju kan sei pi oi he ne thiam lo ma la ka sei banga cho ni kana nin do the we tunia ding in he chan cho hi in tin video kina ki mu ke ding in na bonun stay safe and stay blessed.